Насаат кечи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Сумма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ана Аби Умамата радияллаху анху култу я Расулаллах. Аби Умама деген сахабадан Аллах Таала разы болсын, пайғамбар алейхиссаламға мындай деп айттым дейді. Мурни би амалин, маға бір сооп амалды бұйрық берің. Сооп амал қылуға бұйрық берің дедім еле. Алейка биссаум фа иннаху ла адла лах. Абу Умама, орозо қарма, орозоға еш нәрсе тең келбейді деді дейді. Сен орозо қармағын, орозоға еш нәрсе тең келбейді, орозоның теңі жоқ деді. Құлты я Расулаллах мурни би амалин. Қайра айттым, я Расулаллах, бір сооп ішті бұйрық берің десем, алейка биссауми фа иннаху ла адла лах. Абу Умама, орозо қарма, орозоға еш бір ибадат тең келбейді деді. Пайғамбардың бұл осиятын айтқаннан кейін, факана Абу Умама ла юра фи бейтихи духан. Абу Умаманың үйден еш түтін шықпайды екен. Пайғамбардың бұйрығын алғаннан кейін күндізі. Фаиза ру'ят духан, егер күндізі Абу Умаманың үйден түтін шықса, арифу анна дайфан назал бихим. Аны үйге мейман келіп тұрды білінеді екен. Мейман келбесе, күндізі еш қачан оқат қылып қазан очоқ жақпачу екен. Мухаммад ибн Фадл ал-Балхи деген аулия алым айтады, ад-дуния батнук. Бұл дүние сенің құрсағың дейді. Фаби қадри зухдика фи батник зухдика фи дуния. Ошо құрсағыңа қанчалық көңіл бұрып, құрсаққа баш ийбесең, құрсаққа берілбесең, ошо дүниеге берілбегенің болады дейді. Тилекке қаршы бүгін көптеген инсандардың хаммухум бутунухум, ең чоң жашоодогу кайгысы құрсағы. Гөр ашқазанды қантып разы қылсам деп ойлайдыр. Ва қиблатухум заужатухум, көптеген инсандардың қибласы Кааба емес. Көптеген инсандардың қибласы аялдары. Ушуну қантып разы қылсам деп аялдың көзіне қарап тұрады. Бұл жашоодогу кайгысы, гамы құрсақты қантып разы қылам дейді. Екінші гамы Алланы разы қылам емес, аялымды қантып разы қылам, шон көзіге қарап тұрады. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma күндердің birösünde minbar mana. Minbarga çıkıp barattı. Birinci tepkiçke kadamın koygan kezde amin. İkinci tepkiçke koyup amin. Üçüncü tepkiçte amin. Üç yol amin dedi. Amin degen söz Arap dilinde istacib, kabul kıl degen söz. Tilegimdi kabul kıl degen söz. Peygamber amin, amin, amin degende sahabalar ya Resulallah, siz adattan taşkarı minbarga çıkkanda amin demeyteleniz. Bugün sizden 3 yolu amin uqtuk. Bu 3 yolu amin degeniniz sır emne dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men minbarga çıkarda birinci kadamdı koygonumda Ca'ani Cebrail aleyhisselam keldi de ve kal ragima anfi raculin zukirta indahu felem yusalli aleyk. Ragima anfi imri'in. Bir adamdın murdu jerge sürülüp kalsın. Baktısız bolsun. Tumşuğu menen jer sürtsün degen Arap dilinde ragima anf degen bu murdu jer sürtülüp baktısız bolsun degen söz. Murdu menen jer sürüp baktısız bolup kalsın, kaysi bir adam senin atыңды uğup durup sağa salavat aytpasa deb Cebrail uşunday dedi, men de amin dedim deydi. Kana sallallahu aleyhi ve sellem. Paygambardın atın uğup durup Paygambarga sallallahu aleyhi ve sellem deb salavat aytpagan adamdı murdu menen jer sürtüp baktısız bolsun dedi, amin dedim deydi. Bunu kim aytıptır? Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam'ın tilegine Peygamber amin aytkanыңды Allah kabul kılsın dedi. Keyin ve ragima anfu raculun dakhala aleyhi Ramazan summa insalag qabla an yughfara lah. İkinci amin degenim Cebrail aleyhisselam keldi de ragima anfi imri'in, bir adam tunşuğu menen jer sütüp baktısız bolsun, dozakı bolsun degende ele söz. Kaysi bir adamga Ramazan ayı kirse, keyin Ramazan ayı çıksa, Ramazan ayında yaşap durup
anın günöөлөрү keçирилбестен Рамазан айы чыгып кетсе dedi. Урматтуу мусулман битуган, Рамазан айы кирди. Рамазан айында bir ay жашап туруп, günöөлөрүнү keçirtiler бастан, тооба кылбастан, ибадат кылбастан Рамазан айын өткөзүп жиберген адам тумшугу менен жер сүртүп бактысыз болсун dedi, амин дедим дейт. Üçüncü amin. وَرَغِمَ أَنْفِ الرَّجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يَدْخُلَاهُ الْجَنَّةِ. Tumşuğu menen cer sütsün, baktısız bolsun. Kaysi bir adam ata-enesinin qarıgan kezinde yaşap durup, oşa ata-enenin alkış batasını alıp beyişke kir albasa baktısız bolsun dedi. Karan paygambarga salavat aytpagan, orozo karmagan, ata-enege kızmat en baktısız insan eken. Урматтуу мусулман бир тууганым, ас-саид бактылуу ким? Бактылуу адам маниктан мавасими шухур, ушундай Аллах Тааладан көп эсе сооп иштей турган айлардан пайдаланган инсан. Күнүдөн пайдаланган, сааттардан, минуттардан пайдаланган инсан эң бактылуу адам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул хадисиге айтуудан мурда пайгамбарга бир салават саллаллаху алейхи ва саллам. Ан Сахл радıyallahu anhu, Sahl radıyallahu ta'ala anhu aytet, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberden, kâle inne fil cenneti bâben yuqâle lehur rayyan. Beşte bir eşik var deyit. Al eşikin adı Rayyan eken. Yadkhulu minhu saimun. Al eşikten oruza karmaganlar kiret yevmel kıyame, kıyamet gününde. La yadkhulu minhu ahadun gayruhum. Andan başka hiç kim kirmeydi. Yuqâle eyne saimun. Kıyamette oruza karmaganlar kayda deyit eken. Oruza karmaganlar. Feyakumun, oruza karmaganlar turat eken. La yadkhulu minhu ahadun. Janag Rayyan degen eşikten başka oruza karmaganlardan başka hiç kim kiralbaydı eken. Fe iza dakhalu, mana oruza karmagan sizler kirip bütkönden keyin ughliqa falam yadkhul min ahad. Eşik bekilet eken da başka hiç kimdi kirgizbeydi eken. İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgan hadis. Allah Tebaraka ve Teala barыңızdardı Rayyan eşiginden çakırıp beşike kiru nasip etsin. وَقَدْ عَمَرَ اللّٰهُ عِبَادًا فِي الْقُرْآنِ بِالْاِسْتِغْفَارِ. Urmatlı Müslüman bir tuğan, Ramazan ayında bir gana tamağaçtan, susunduktan teyilip cürböstön, günümüzde istiğfar menen, tövbe menen ötközölü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Muzzemmil suresinde وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ غَفُورٌ rahim. Allah Teala'ya istiğfar aytıp keçirim surağla, elbette Allah keçirimde uzattı. Estağfirullah. Allah Tebaraka ve Teala istiğfar aytıcı bendelerin maktap Ali İmran suresinin 17. ayetinde vel mustagfirine bil ashar. Ertemenen taң жүрgön kezde istiğfar aytıcılar deydi. Taңdan başlap istiğfar aytışı gerek. Allah Teala Zariyat suresinde ve bil asharihum yastagfirun. Uşunda imandılar baralar ertemenen istiğfar aytıcılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir joludan, Peygamber üretken sünnetlerden inni la estağfirullah fil yevmi mi'ate marra. Peygamber aytat, günüge men 100 jol istiğfar aytam de. Sizce? Degi hurmatlı Müslüman istiğfar aytasız mı? Bir danışman jumuşka maşinesi menen bar etken, biri aytır, jumuşuңuzga үйдөн kança çakırım dese, ertemenen jol açık bolgon kezde jumuşka jetkenге чейин 700 jol istiğfar aytam, jumuştan kaytkanda biraz jol tığın bolup kalgan kezde 3000 istiğfar aytıp үйgө жетем депtir. Çakırımını aytpaptır. Mana men sizlerge aytarım, urmatlı Müslüman bir tuğanım, unada jürösüz, başka da jürösüz, istiğfardı köp aytkıla. Başka bir ayt, aksar min 70 marra Peygamber günüge men 70'ten köbürek istiğfar aytamın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem day tuğba cenneti olsun, beyişi olsun. Tuğba degen baktırı olsun degen. Beyişte tuğba degen darak var eken. Oşa tuğba degen daraktın iyisi olsun. Beyişteki darakı iyi bokunuz kele mi? Bir tüp hurma degen yok. Bir tüp alma degen yok. Beyişteki tuğba degen darakı iyi bokunuz. Tuğba limen vecede fi sahifeti el istiğfar. Namay amallarında istiğfar tapkan adam baktırı olsun, beyişteki tuğba darağına iyi olsun deydi. Kıyamatta bizden kılgan amallarımız görünür. Oşo depterinizde istiğfar var mı? Günümlük programmanızda kança istiğfar aytasız? Neçi minut aytasız? Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, men habbe en tasurra sahifetuhu fel yuksir fiha minel istiğfar. Kıyamatta amal depterinizde alganda kuangınız kerette ha? 5'te algansız, egzamden ötür.
Kimde kim kıyamatta algan amalı menen kuangısı kelse, suyungısı kelse istiğfar aytsın deydi. Astagfirullah. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Ötken cumalarda ayttım. Ramazan ayı 30 gün. 24 saattan 720 saat eken. Kança eken? Uşuncha az mı? Bugün 5 gün oldu. Kançası ketip kaldı? 720 saat Ramazan eken. Anın 660'ı urmatlı Müslüman bir tuğan uyku menen tirikçilik menen ötüp ketet eken. 660'ı uyku menen tirikçilik menen köçede ötkü. Ramazan ayında urmatlı Müslüman tuğan bizge bir gana 60 saat kalat eken. Kança? 60 saat. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Mana biz mana meçte günüge 2 saattan tarawih okup atabız. 60 saat bolu. Şu kıyamga da ema kılbayız. Eğer Ramazanda ibadat kılbasan kaçan ibadat kılasın? Ramazan ayında dua kılbasan kaçan dua kılasın? Ramazan ayında günahlarыңды keçirilүүne sebep bolsa kaçan bolot? Hurmatlı Müslüman bir toqa, Ramazan ayından faydalanуу üçün oşo 720 saattın 5 günü ketti. 100 saattan köp ketti. Tasadda birinci aytarım sizge hurmatlı Müslüman bir tuğanım günüge keçesi taravadan çıkkandan keyin şamdan keyin günüge hurmatlı Müslüman bir tuğan az bolsa da 10 son bolsa da sadaka kılıp yürün. Ne üçün? Eğer sen sadaka kılgan günün kadir tünge dal 84 yıl, 83 yıl, 4 ay, 1000 ay sadaka kılganga teң bolot. Allahu Akbar. Sahabalar bugün biz kede kadir tün degende 27'sinde tolu olabız. Sahabalar Ramazan ayının içinde kadir tünü izdeçip eken. Daha jalqolar bir gana tak keçelerinde. Andan da jalqolar 23, 25, 27, 29. En jalqolar bir gana 27 keçesi keledi. Urmatlı Müslüman bir tuğan, günüge yok degende 10 som sadaka kılsanız 83 yıl, 4 ay, 1000 yıl, 1000 ay sadaka kılganga teң keledi. Urmatlı Müslüman bir tuğan, Ramazan ayında günüge barыңdagı tahajjud, oğuz açardan burada 2 reket namaz okun. Eğer siz urmatlı Müslüman bir tuğan, oşa 2 reket tahajjud okugan keçeniz kadir tünge dal kelip kalsa 84 yıl tahajjud okuganların katarına koşulup kalasız. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, keremetli Kur'an-ı Kerim. Günüge yok degende Kur'an'dan 3-4 ayet okun. Köybirler Kur'an okuy albayım deydi. Mana meçitke gelgende men atım Abdüşükür kanday olsa işengende barın işenen barın İhlas Suresini bilesiңер. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Günüge silerge menin osiyatım özümün nasımada keçesi tünü 3 yolu oğuz açardı beklerden burada okup koyulu. Eğer Kur'an'da 3 yol okusa Kur'an'da tolluk hatım kılgan menen barabar bulut. İhlas Suresini. Eğer siz urmatlı Müslüman bir tuğan oşo Kur'an okuyan keçeniz kadir tünge dal kese 83 yıl 4 ay hatım Kur'an'da kılgan bolasız maşallah. Urmatlı Müslüman bir tuğan andan keyin Kur'an okuş Allah Tebaraka bizden kılgan ibadatlarımızды bu Ramazan ayında ese menen kabul kılgan bolsun. Eğer baktırуу bolууну kalasan, Allah Taala'nın razılığını kalasan, akıldıulardın amalın kılgın. Urmatlı Müslüman bir tuğan, bugün iki adamın başı birisiyle bari akıldıu kıyın. Sayasattan söyleydi, kosmostan söyleydi. Asmandan söyleydi. Biroq çınığı akıldıular özün surab beregen al uqala arba'a akıldıu bolsoň iki dünya baktırуу bolam desen akıldıuların işini kılgın. Hazreti Ali aytat akıldıular 4'e öle deydi. Kança eken? Em özüňe suraçyp şu 4'e sen koşulasın mı koşulbaysın mı? Birisi men taraka dunya qabla an tatruka, dünya anı taştabastan burada dünyanı taştay bilgen. Canın çıgılek kezde oşo Allah Taala kolunga bergen dünyanın ahireti üçün bir nese kıldın mı? Harun Raşid degen padişah ötken. Kim degen? Harun Raşid degen padişah jer şarın jarmын başkarıp turgan. Bulutlarga kayrılучу eken. O bulut jamgırыңды kaysi jerge jadırsaң jadıra bergin, senden ösüp çıkkan dandardın үшүрү налогу bizge kelet dep al kezde musulman emesler musulmandarga налог төлөп жашаган. Harun Raşid birok bul öte adletli padişalardan bolgon.
Урматтуу мусулман bir туган, bir күн өзүнүн аскерлери менен атыга минип алып, айылдын четиндеги мазарга келсе, мазарда Бахлул деген. Аты ким экен? Бахлул деген. Бахлулду көп адамдар жинди деп коет экен. Бүгүн девана дейт. Кээ бир биздин адамдар суфи динде бекем кармалып жүргөн адамдар суфилер деваналар деп коет. Буну да Бахлул дагы ошо Харун Рашидтин убагындагы девана бир жинди дейт экен. Бахлул мазарда айланып жүрсө, Харун Рашид келет да, Бахлул качан акылыңа киресиң дейт. Качан акылыңа киресиң деген сен жиндисиңби демекчи. Бахлул болсо Харун Рашидке карап туруп, падыша, о Харун жинди дейт. Жер шарын жарым башкарган падышага, Харун жинди десе, мазарда жүргөн сен жиндиби, же мен жиндиби деп атыны чаптырып келсе, бир дарактын үстүнө чыгат дагы, Харун жинди дейт. Десе, Бахлул эмне үчүн мени жинди дейсиң? Мен акылдыбы, сенби дейт. Акылыңа качан киресиң десе, Бахлул дарактын үстүнөн Харун Рашидтин сарайыны көрсөтөт дагы, сен могу дейт, убактылуу болгон сарайыңды кооздодуң, курдуң, жогору көтөрдүң, гүлдөдүң, түбөлүк келе турган мүрзөңдү унутуп койдуң дейт. Мен келе турган мүрзөгө амал кылып аракет кылып атам, бул эме эмес дейт. Сен бул жагыңды кооздоп көтөргөн менен акылгы мүрзөгө келе турган жериңе көңүл бурбай койдуң дейт. Ким акылдуу экен дейт. Мен жиндиби, сен жиндиби дейт. Харун Рашид Бахлулга таң калып, Бахлул, насаатыңды улант дейт. Дагы насаат айтат. Жүрөгү титиреп кетет да, насаат айткын десе, насаат Алланын Кураны турган кезде жетишерлүү дейт. Куран оку дейт. Бардык насаат Куранда дейт. Кураныңды окуң, Куран бардык насаат ушунда дейт. Кийин түш дейт. Дарактан түшкөндөн кийин Бахлул, бир кажатың болсо, муктаждыгың болсо айткын, мени аткарайын дейт. Менин муктаждыгымды аткарасыңбы десе, аткарам дейт. Падышалык сөзбү? Сөз дейт. Менин 3 кажетим бар дейт. Үчөөнү айтайын, аткарып бер дейт. Айткын, аткарайын дейт. Биринчиси дейт. Харун Рашид падышам дейт. Мен өмүрү кошуп бер дейт. Ла акдир. Кудретим жетпейт, колумдан келбейт дейт. Экинчиси, Малакил Маут, жан алуучу периште, менин жанымды алган келген кезде, жан алуучу периштени кууп жибер дейт. Мунун жанын алба дейт. Жан алуучу периштери мени сактап кал десе, ал менин колумдан келбейт, кудретим жетпейт дейт. Үчүнчү, менин тилегим дейт. Кыямат күнүндө бейишке дозок адамдар бөлүнгөн кезде жаннатыларга бейишке бара турган адамдардын катарына мени кошуп кой дейт. Ла акдир, кудретим жетпейт дейт. Колумдан келбейт деген кезде 3 нерсе сурадым. Үчөө тең колуңдан келбейт экен. Сен малик эмессиң. Малик деген падышаны айтат. Сен мамлуксуң. Сен падышанын кулусуң дейт. Чыныгы падыша Аллах дейт. Эгер менин айткан нерсени аткара албасаң, падышалыгыңа таянбастан кул экениңди билгин дейт. Чыныгы кожоюнуңду билип, Аллах Таала жолунда түз жүргүн дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, акылдуумун десең, акылдуулардын биринчиси дүнүйө аны таштабастан мурда дүнүйөнү таштай билген. Экинчи акыл, "Ва мен бана кабраху кабла ан ядхула", мүрзөсүгө кирбестен мурда мүрзөсүнү кооздоп куруп койгон. Кээ бирибиздин бүгүнкү тил менен айткан духуңар жетпейт барып мүрзө казышка өзүңө. Кудай рахматы, менин атам 15 жыл мурда казып койгон эле мүрзөсүн. Кээде айына барып ошо мүрзөсүнө жатат эле. Өткөндө айылга барсам, апамда 5-6 жыл болду, апамда каздырып коюптур. Мен барып кирип отурдум, бирок ошол жерге жатышка. Урматтуу мусулман бир тууганым, мүрзөгө кирбестен мурда мүрзөңдү куруп коюу деген барып казып кой деген маселе эмес. Бул казып коюу деле, бул өлүмдү моюнга алгандык деген сөз. Чыныгы үйүң ал сенин. Бүгүн кандай жерде жашабайлы, эртең ошол кабырга барабыз. Бирок кабырыңды кооздоп кой деген сен, ошо кабыр үчүн өзүңдөн мурда бир амал кылдыңбы? Өлгөнүңдө адамдар артынан эмне калды дейт. Периштелер өзүнөн мурда эмне жөнөтүптүр дейт. Ахирет үчүн эмне кылдың? Экинчи акылдуу адам кабырга барбастан кабырын нурдантып койгон. Кабырыңды нурдуу болсун, жарык болсун десең, электр энергия тартып барбайсың. Тахажжуд намаз окуйсуң, хайыр эхсан кыласың, жетим жесирге жакшылык кыласың. Үчүнчү акылдуу адам
Ve men arda khaliqahu qabla an yalqah. Жаратканга барбастан мурда разы кылуу. Үчүнчү акылдуу адам жараткандын астына барбастан мурда жаратканды разы кылуу. Сурачы, менден Аллах разыбы? Аллах мага 30 жыл өмүр берди, 50 жыл өмүр берди, 70 жыл өмүр берди. Аллах менден разы бекен? Кудайым разы боло турган эмне кыла билдим? Бул үчүнчү акылдуу адам экен. Бүгүн биз башкаларды разы кылууга аракет кылабыз. Бирок Аллах Тааланы разы кылдыкпы? Төртүнчү акылдуу адам. Ва мен салла qabla an yusalla alayh. Ким ага жаназа окулбастан мурда намаз окуган адам. Тилекке каршы бизде кыйындар акылдуумун деп жүрөт. Истинжа кылганды билбейт. Мечиттин жолун билбейт. Кыйын болуп кычырайт. Галстукту таккан башкакан сүйлөсө асмандан сүйлөйт. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ошолорду көрүп туруп мен кабыргам кайышат. Бүгүн денеңде жаның бар экен, кыйын экенсиң, акылың жайында экен, көчөдө басып жүрөсүң. Келип имамдын артында намаз окубасаң, эртеби кеч имамдын астына сени көтөрүп келет. Бирок ал кезде кеч болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, төртүнчү акылдуу адам ким экен? Дагы мен бир көбүнчө айтып жүрөм. Кээ бирлер карап туруп, же бир дааватта жүргөн, же бир мусулман эмени саватсыз дейт. Мен айтам, чыныгы саватсыз, чыныгы билимсиз, чыныгы акмак, кыбланын каякта экенин билип туруп намаз окубаган. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дуалардан бирөөсү: Аллахумма инни а'удубика мин илмин ла янфа. Кудайым бизди пайдасыз илимден сактасын. Илимдүү болот, кыйын болот, профессормун дейт, башкамын дейт. Пайдасыз илимден сактасын Кудайым. Ва мин калбин ла яхша. Алладан коркпогон жүрөктөн сактасын. Ва мин нафсин ла ташба. Тойбогон нафстан сактасын. Тойбойт. Ва мин да'ватин ла юстажаб лаха. Аллах кабыл кылбаган дуадан сактасын. Аллах кандай дуаны кабыл кылбайт? Алкымыга арамды жеп алып, бирөөдүн акын жеп алып, арам жегенден кийин дуа кыласың, дуаңды Аллах кабыл кылбайт. Элдин, жердин, башканын акын жеп алат. Урматтуу мусулман бир тууган, балким сени кээ бирлер машалла сени таквадар болуп көрүнөсүң бирөөгө. Бирөө сени карап туруп машалла таквадар дейт. Кээ бирлер сени карап туруп кылмышкер деши мүмкүн. Бирок кээ бирлер сени башкача, адамдардын көз карашы башка-башка. Бирөөгө таква болуп көрүнөсүң, бирөөгө калпычы болуп көрүнөсүң, бирөөгө кылмышкер болуп көрүнөсүң. Бирок чыныгы сен ким экениңди сенден башка эч ким билбейт. Чыныгы ким? Ал сырды сен гана билесиң, жана Аллах билет. Аллах менен болгон мамилең кандай? Бирөөгө кооз сүйлөшүң мүмкүн, кооз көрүнүшүң мүмкүн, кыйын болуң мүмкүн, бирок Аллах менен болгон мамилең кандай? Сен ким экениңди өзүңдөн артык эч ким билбейт. Ошондуктан сени бирөө мактаса мактауга алданып калбагын. Ошондой эле бирөө жамандаса, бирөөдүн жамандаганы да кайгырып калбагын. Себеп чыныгы Аллах Кур'анда айтты: "Балил инсану аля нафсихи басира." Балил инсану аля нафсихи басир. Балким инсан өзүнү эң көрөгөч, эң билүүчү. Бирөөдүн мактаганыга, жамандаганы эмес, сен Аллахтын алдында кандай экениңди өзүң билесиң. Өзүң баа бергин. Аллах менен болгон мамилеңди огун. Жашоодогу урматтуу мусулман бир тууган, өмүрүздө эң коркунучтуу нерсе кээ бирлер жума намазга келип коет. Кээ бирлер айт намазга келип коет. Кээ бирлер Рамазан айында машалла мечиттин жолун жакшы билет. Бирок эң коркунучтуу нерсе кээде таат ибадатта жүрөсүң, кээде кылмышта жүрөсүң, кээде күнөөдө жүрөсүң, кайсы жерде жаның алынарын билбейсиң. Этият бол. Ошол жаман кылмыш жолдо жүргөнүңдө жаның алынып калсачы. Таат ибадатты халас деп кутулуу үчүн эмес, Аллах Тааладан бирөөгө карыз бергенде эмес, ихлас менен аткаргын. Нафил намаздарга аткаргын, Аллах Таалага жакын болуу үчүн. Урматтуу мусулман бир тууган, сенин таат ибадатыңа, орозоңа, намазыңа сенден башка эч ким муктаж эмес. Аллах сенин орозо тутканыңа муктаж эмес. Сенин ибадатыңа муктаж эмес. Ва раббука субхана ганиюн. Аллах кажетсиз. Аллах муктаж эмес. Сенин жашоодогу гамың
адамдарға кантип жакшы көрүлөм, адамдар кандай кылганда мени сүйөт деп адамдарды ойлобо. Сен жараткан Алланы кантип сүйөмүн, Аллах кандай кылганда мени сүйөт деген камың болсун. Эгер Аллах сүйсө, бенделер сүйөт. Ла вахаббак Аллах. Эгер Аллах таала сүйө турган болсо, бендени да сүйдүрөт. Урматтуу мусулман бирдиги. Эгер Аллах сени менен болсо, ким сага душман боло алат? Эгер Аллах душман болсо, ким сени андан коргоп ала алат? Урматтуу мусулман бирдиги. Кээде өзүңдүн нафсыңа мана Рамазан айында тарбия болуп жатабыз. Иж'ал нафсака хаби'a. Өзүң үчүн бир сырдуу ибадат кылып койгун. Ал сырдуу ибадатыңды керек болсо 50 жыл бирге барылышка баш койгон аялың да билбесин. Сырдуу ибадатыңды Аллах менен өзүңдүн араңда сырдуу ибадатың болсун. Ал садакабы, нафилби, намазбы эмне болсун? Аллах менен сенин араңда бир сырдуу ибадатың, бир купуя сооп иштериң болсун. Билип коюңуз, урматтуу мусулман бир тууган, жашынып купуя кылган күнөөлөр адамды имандан ажыратууга алып бара турган болсо, ошондой эле купуя болгон сооп иштерде инсанды жаннатка алып барат. Сен кайсы жерде турганыңа көңүл бурба. Кандай үйдө жашаганыңа, кандай этажда иштегениңе көңүл бурба. Орун, мекендин эч рол ойнобойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар байат берип кол берген кезде, алар лaqad radiyallahu anil mu'minin iz yubay'unaka tahta ash-shajara. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah имандуулардан разы болду. Ал имандуулар келип пайгамбарга дарактын астында байат берип сөз берген кезде, парламентте эмес, же трибунада эмес. Кайсы жерде экен? Жөнөкөй дарактын астына келип, "Я Расулалла, иманга, исламга кызмат кылабыз. Алланын барлыгына бирге шерик кошпойбуз, зина кылбайбыз, урлук кылбайбыз" деп пайгамбарга сөз берген. Ошондуктан сен кайытта экениң рол ойнобойт. Ал сенин Аллах менен болгон жүрөгүңдөгү келишимиң. Урматтуу мусулман бир тууган, салафи салихтер өткөн биздин улууларыбыз дайыма 3 нерсени насаат кылчу экен. Биринчиси, "Мен аслаха ма байна ва байна Аллах, аслаха Аллах ма байна ва байна нас." Ким өзү менен Аллах Тааланын арасында болгон мамилесин оңдосо, Аллах Таала ал бенденин махлукат менен болгон мамилесин оңдоп коет дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кимде ким өзү менен Алланын арасындагы мамилесин оңдосо, Аллах Таала ал калайык калк менен болгон мамилесин оңдойт дейт. Биринчи. Экинчиси, "Ман аслаха сарирата аслаха Аллах аланията." Ким ички дүнүйөсүн оңдосо, Аллах анын сырткы дүнүйөсүн оңдойт. Ким өзүнүн ички дүнүйөсүн оңдосо, Аллах анын сырткы дүнүйөсүн оңдойт. "Ман ихтамма би амри ахирати." Ким акырет ишине гам жесе, акырет ишини көп ойлосо, "Кафахуллах амра дүния." Аллах бул дүнүйөнүн ишинде кифая кыла турган жетишелүү берип коет берекесин. Жашоодогу эң чоң коркунуч банкрот болуу, урматтуу мусулман бир тууган, Jannat beyiş, Allah Teala aytат, "Arduha samawati wal ard." Jannattın kengdigi asman jerden kenen eken. Asman jerden kenen bolgon beyişke Allah Teala "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Rabbыңардын keçiriminde jarış kıla deydi. Bugünkü koyungal kameralar, her bir işaretler, jol çıraklar bizdin skoruzuzdu azaytuğa hareket kılat. Biroq bir nersede kançalık çurkauga Allah Teala buyurat, "Wasari'u" jarış kıla ila magfiratin min rabbikum. Rabbыңардын keçiriminde Allah'a ibadat kılıuda jarış kıla. Atandasham desең, emnede jarışat ekenbiz? Kim kança hatım Kur'an kılat? Kim köp ibadat kılat? Kim köp sadaka kılat? Kim köp kayrımdуулuk kılat? Biroq urmatlı musulman bir tууган, asman жерден kenen bolgon beyişte saga orun табылбай kalsa en ökünüçlüsü ушул. Asman жерден kenen bolgon beyişte senin ordun bolbosa. Bugün bul dünyada kul bolup dünyanın artından çurkay versek 60 yıl dünyaya çurkan, 70 yıl dünyaya çurkan, 90 yıl dünyaya çurkan, 90 yıldan keyin bul dünya sağa 2 metr жерden başka hiç nerse berбейт. Eğer Allah Taala'nın ibadatında Kudayga kulçuluk kılıp çurkasan, Allah asmandan жерden kenen bolgon beyişin beret. Hurmatlı Müslüman bir tuğanın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah ibn Amr ibn As'ın balası Abdullah aytadi. "As-siyam vel Kur'an yeşfa'ani lil abd." As-siyam oroza. Alhamdulillah orozasınlar.
Wal Kur'an jana Kur'an yeşfa'anil abd kıyamatta bendege şafaat kılat deydi. Kıyamatta senin can sakçın bolboydu, advokatın bolboydu, ata-enең жардам бербейді, жаныңда жора жолдошторың, телохранительдерің жардам бербейді. Kur'an menen oroza şafaat kılat eкен. Fayaqulu siyam tutkan orozаңыздар kıyamatta kelet eкен da, insan muhtaç bolup turат. Bararga hiç yemesi yok. Kıynalıp turgan kezde oroza kelet. Ya Rab, mana'tu ta'ama ve şaraba ve şehvata feşeffi'ni fih. Ya Rabbim, bu bendengdi tamagaçtan, susunduktan, kumardan tıydım. Bugün men şafaat kılığıma ruhsat ber deydi eкен. Bunu şafaat degen jetelep beyişke alып kirүүmө ruhsat ber deydi eкен. Oşan tuza Kur'an kelet eкен. Fayaqulul Kur'an mana'tu'un nevme billeyli feşeffi'ni fih. Ya Rabbim, bu bendeni adamlar uhtap jatkan kezde uykudan kaldırıp Kur'an okudu. Taravihge hatımga katıştı. Maga şafaat kılууга ruhsat bergin dep Kur'an kelet eкен. Kale Peygamber aytat, feyeşfa'an bendeni şafaat kılıp Kur'an menen oroza beyişke alıp kiret deydi. Oşonday şafaatçığa köngül burdun bu? Bugün arzumagan advokatga kança beresin? Hurmatlı musulman bir tuğan, orozada dua kılbasak kaçan dua kılabız? Silahul mu'min ad-dua. İmandudun kuralı bul dua. Bizim kuralımız ne eken? Bugün hurmatlı musulman bir tuğan, biz keyde oturup alıp mahluktun, jaralgandardın küçüne esepteyiriz. O Rossiyada monday raketası var eken. O Kıtayda mınça askeri var eken. Falançıda anday baylığı var eken deydi. Hurmatlı musulman bir tuğan, mahluktun kudretin çoğoytkan sayın, Halıktın, Allah'ın azamatı жүрөгүңдө azayat. Bir gün İslam tarihinde en zalim bolup ötkön, adamların hukukun tepsegen padişah ötkön. Yusuf Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi degen en zalim padişah ötkön. Az-zahibu ilayhi mafqud. Hajjajga bargan jogolat eken. Jok kılıp beretken çakırganını. Wal aydu minhu mawlud. Hajjajın aldan esen aman kaytıp gelgen adamdı tuğulganday kütüp alat ekender. Kayra töröldü depçi. Hajjaj bir gün jolda mınday baratsa, bir kişineke nariste oynap atıptır. 10 yaşta, 12 yaşta. Janagı balaga karap, balam, Kur'an bilesin mi dese, elhamdülillah Kur'an jat bilem deydi. Oku berçi deydi. Oku ber dese, janagı jaş bala Hajjajın zalim ekenini bilen. Karap turup mınday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Elhâkumut tekâsur hatta zurtumul makabir. Silerdi maktanı öldüret. At-tekâsur, balam köp, balım köp, jeldetim köp, askerim köp, kuralım köp, akçam. At-tekâsur, maktanı. Silerdi öldüret. Hatta zurtumul makabir, mürzöge barganga çeyin. Kalla sawfa ta'lamun. Jok, malın menen, küçüğün menen, baylığın menen kıtanba. Mürzöge barganda bilesin degen ayatta okuydu. Al Arapçanı düşünet. Jana balaga aytat, Kur'an oku desene meni korkutkan ayatlarda okubastan, mubashirat bolgan bir suyunçu ayatlardan okubaysın mı deydi. Suyunçu ayatlardan oku deydi. Janagı başka karap dur. Auzu billahi mineşşeytanirracim. İza jaa nasrullahi vel fath ve ra'aytan nase yedhuluna fi dinillahi afwaja. İza jaa nasrullah, kaçan Allah'ın jardamı kese. Ve ra'aytan nase, adamlardı körösün. Yedhuluna fi dinillahi afwaja. Allah'ın dinine top top bolup kirişet. Ayet şunday. Birok bu bala müntet. İza jaa nasrullahi vel fath ve ra'aytan nase yahrucuna min dinillahi afwaja. Allah'ın dininden top top bolup çıgat dep okup koydu. Hajjaj top top bolup dinge kirevce dinden çıgabı deydi. Allah'dan korkkan takvadar padişaların ubagında dinge kiretle. Sen zalimdi körgende adamlar dinden çıkıp atat deydi. Jaş balaga kol kötere albaydı. Ura albaydı, başka kıl albaydı. Bunu tarbiya kılgan atasını maga çakırt kıla deydi. Atasının bir sazayını bereyin deydi. Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi'ge atası eşikten salam aytıp kirgen kezde janındağı can sakçılar aytat, Hajjajды birinci jolu gördük deydi, oturgan taktan düşüp kaldı deydi. Titirep özünün orduna kelgen janagı jaş balanın atasını çıkıp oturguzup, keliniz, emne kızmat boldu? Kanday kızmat menen keldiniz dedi. Sen çakırtıpsın go. Eger zarıl iş bolsa aytkın, bolsa men vaktımda albagın. Kayra çıkıp ketti deydi. Bunun aylanasındaki askerler tan kalıp,
bu Hajjaj emнеге мындай өзүнү жоготуп койду, тагыдан түшүп калды деп сыртынан чуркап чыгып бирөөлөр сиз келгенде кайсы дуа окуп келдиңиз? Мунун башын айлантып койдуңузбу? Hajjaj биринчи жолу ушундай акыбалга түшүп калды десе, мен эч дуада окуган жокмун дейт. Мен жүрөгүмө Халик Алланын азаматын, кудретин орнотуп келдим эле, махлук өзүнү жоготуп койду дейт. Бүгүн биз жүрөгүбүздө жаралгандардын күчүн, куралын эме кылган менен Халик Аллах Тааланын кудретиге биз анча ишенбей калдык. Алланын эми күн бол деген нерсе болот. Эгер залымдын күчү болсун, аскери болсун, мазлумдун Раббысы бар. Аллах Таалага жалбаруу. Урматтуу мусулман туган, Рамазан айында дуалар мустажаб болот. Дуаларды Аллах кабыл кылат. Жеке эгоист болбостон жер бетинде мусулмандар мазлум бүгүн. Мусулмандарга көп дуа кылгыла. Залымдарды Аллах Таала өзү сазайын берсин. Мусулмандарга Аллах Таала ислам диниге күчү кубат берсин, мусулмандарды азиз кылсын. Урматтуу мусулман бир туган, дуада Аллах Таала Kur'an-ı Kerim'de ve izâ sa'aleke ibâdi anni fe inni qarib ucibu da'vete da'iza da'ani. Ramazan ayında oroza jönünde aytıp kelgen ayattan keyin Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde ve izâ sa'aleke ibâdi anni bendelerim men jönünde surasa aytkın fe inni qarib men alırga öte jakınmın. Kan tamırından da jakın Allah. Ucibu da'vete da'i dua kılganın duasıga жооп берем. İzâ da'ani kaçan dua kılsa فَلْيَسْتَجِيبُوا Alar da menin çakırgıma жооп берсин, oroza karmasın, dua kılsın, ibadat kılsın. وَلْيُؤْمِنُوا bi maga iman keltirsin, işensin men aların duasını kabul kılam deydi. Urmatlı musulman bir tuğanım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalar kelip suradı. Ya Resulallah, Allah Teala'ga ünübüzdü kötör dua kılalım, je kupiya kılabız mı, kanday kılabız degende bul ayat düştü. Allah silerge kerek bolsa kan tamırыңардан da jakыныраак. Dua kılgandардың duasına жооп берем. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga mындай жооп берди. Bu ulu peygamberdin жообун караң. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din meçitten, Mescid-i Nebaviden Abu Bakr Sıddık bardıq ümmetin imanı menen teң kelgen imanı var. Eң adilettүү Hazreti Umar meçitte tarbiya gördü. Eң namustуу Kur'an'da жазган perişteler andan uyalgan Hazreti Osman peygamberdin meçitinde tarbiya gördü. Allah Teala'nın arıstanı bolgon Hazreti Ali Peygamber Aleyhisselam'dın meçitinde tarbiya gördü. Urmatlı musulman bir tuğanım. Tarihta urmatlı musulman bir soraңчы. Bul ulu sahabalar kaysı üniversitette büttü? Amerika üniversitetinde okudu. Avrupa üniversitetinde okudu. Жоқ, bular bardığı Mescid-i Nebavi'de tarbiya gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Selasatun la turaddu lahum da'vatu sahib. 3 adamdın duasını Allah kaytarmaydı dedi. 3 adamdın duasını Allah şeksiz kabul kılat. Birincisi, da'vatu saim, oroza tutkan adamdın duası. Siz oroza tutup oğuz açar kezingizde duanızı Allah kabul kılar eken, jeke özünüz üy bileğinizge emes, jer betindegi mazlum musulmandardı unutpagıla. Urmatlı musulman bir tuğan. Bul hadiske inne lis-saimi da'vat inde fitrihi da'vat ma turad. Oroza tutkan adamdın oğuz açar kezindegi duası hiç kaytarılbaydı dedi. Asmandın eşikleri açılad. Allah Teala dualarda kabul kılad. Oroza tutkan ikinci adam kim? Da'vat imamil adil. Adletli padişanın duası. Kimin duası? Adletli padişanın duası. Adletli padişah degen bir gana jurt başçı emes. Jurt başçı en jogorgu padişah. Andan keyin sen ayıl ökmötsün bu. Ökmöttün igarımda hukuktuğusun bu. Ayıl başçısın bu. Bir jerde imamsın bu. İmam degen bir gana meçitteki imam emes. Her bir jetekçi. 10 adamga başçılık kılsan da adletli bolsaң senin duan kabul bolot. Urmatlı musulman bir tuğan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den adletli padişaha bir misal vereyim. Andan keyin Cuma'nın azandarı men minbarga çıkabız. Urmatlı musulman bir tuğanım, Hazreti Umar adletli padişah. Adletli bol bir gana kolasındagını karabastan tündölörü çıkıp alıp ayılda emne olup atat. Ayıldın çetinde, Madina'nın sırtında kanday olup atat. Bir gün canında Abdurrahman ibn Avf degen sahaba menen Madina'nın çetinde varsa kazanga taşlardı kaynatıp
балдарын уктата албай, жетим, 4-5 жетим чыркырап ыйлап жаткан бир үйгө келет. Кирип, кандай мээрсиз энесин балдарды уктатпайсыңбы дейт. Балдарга мээриң, бооруң оорубайбы? Эмне үчүн балдарды уктатпайсың дейт. Аллах фи Умар. Мен Умарды Кудайга тапшырдым дейт. Умарды Кудайга тапшырдым дейт. Хазіреті Умардың жүрегіне қанжар сайған сияқты болады. Неге Умардандай дейсің дейді. Менің күйеуім өлгені қанша болды деді. Мана 4 жетімім бар деді. Үйде ешнәрсе жоқ, тамақ аш. Мен бұларды ұқтату үшін қазанды қалыптан қытыратып отырам, ұқтап қалсын деп. Бірақ ашқалықтан ұқтай албай жатады балдар деді. Хазіреті Умарды Құдайға тапшырдым дейсің. Умар сенің ахвалыңды қандай білсін? Сенің жетімдеріңді ашқа екенін қайдан білсін деді. Падыша болып, елінің ахвалын білбесе, падыша болып емне қылады деді. Екінші қанжарды сайды. Егер бізге падыша болып, еліндегі жетім жесірдің ашқалығын білбесе, падыша болып емне қылады деді. Хазіреті Умар Абдурахман ибн Авфты жетеледі дағын, өзінің қазынасына чұрқап келіп, қампадағы адамға ундан бер, шекерден бер, башқадан бер азық түлікті алып, көтергіз деділі. Қампадағы адам жоқ, мен көтерейін деді Хазіреті Умар. Қияматта менің күнәмді сен көтербейсің, маған көтеріп деді. Көтеріп, Мадинаның четіндегі жетімдің үйін алып келді. Алып келіп, тамақты өз қолыменен пішіріп баштады. Bir топқа чейін тамақты пішірғаннан кейін балдарға өзі қолыменен жедірді. Баяғы чырқырап илап жатқан 4 жетім күліп ойнап қалған кезде еми бізге рұқсат бер кетелі дегенде жаңағы аял Хазіреті Умардың жүрегіне 3-ші қанжарды сайды. Балам, Хаттаптың баласы Умардан көрі сен падыша болсаң болмауға келді. Падышалыққа сен татықты екенсің деді. Бірақ Умар екенini білбейді. Ені, ертең таң атқан кезде сіз мешітке барсаңыз, мен Умарға сіздің ахвалыңызды түсіндірейін, айтайын, жардам берсін деді. Хазіреті Абдурахман ибн Авф менен келділер да, ертеңгі намазды оқығаннан кейін жаңағы аял келді. Жаңағы аял келсе, Хазіреті Али, Абдулла ибн Мас'уд, екеуінің я амирил му'минин, жаңағы кеш мұның үйіне келген падышаға имандылардың падышасы деп қайрылып жатады. Жаңағы аял таң қалып, біраз көз жүгірткеннен кейін білді кешіндегі мені үйіме келген ұшыл. Бұл да амирил му'минин деп қайрылып жатыр, бұл да чөчіп кетіп, амирил му'минин мені кешіресіз, мен сізді танып атпын деді. Жоқ, кешірімді мен сұрайым деді. Мен сізді шақырған үшін мен жетімдердің ахвалını білбей қаппын. Мана 600 дирхам берейін. Қазынадан емес, өзімдің ақымдан 600 дирхам, 600 күміш теңге берейін. Қияматта бұл зұлым маға қалбасын. Қияматта балдардың илағанға мен жауап бербейін. Разылығыңызды алайын деді. Жетім жесірдің енесіге 600-ді бергеннен кейін мен разымын. Қияматта Аллах Тағаланың астында жақаңызға асылбайым деді. Хазіреті Умар қағаз алдырды дағын. Хаттаптың баласы Умар жетімдерді илатқан үшін 600 дирхамға өзінің қатасын сатып алды деп, бұға күві Али менен Ибн Мас'уд деп күвелердің алдағын мен өлгенде кепім менен денемнің арасына қойып қойғыла деді. Аллах Тағаланың астына бір жетімдің үйі менен барбайын деді. Урматты мұсылман бір туған, чыныға әділетті падыша балдардың илағанына, күлгеніне жауап берін сезеді. Илағаны менен күлгеніне де жауап берем дейді. Жүрін кетейік десе, тоқта, мен келгенде илап жатты, күлгенini көрмейінше кетпейім. Күлсін, ойнасын, анан кетем дейді. Ушундай падышалардың дуасы мустажаб қабыл болады. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahimin.